Kennedy or new question of a Gina, so the president. Kennedy was said to my oil journalist presenter. And to soften the better who said the Kennedy didn't quite the TV station so as so pan as a fire. And the punishment when I'm a person a corner so. Okay. Uchi, I never Abraham, I didn't remember the yawn and say, then more Kayaria come out with the Nipakas and with cat. And I slow. No one I say. Soften, Nangel, Gizia. Eyo bia se no ope Kennedy asema Kennedy attack no na nipa bia o wiase bia na de bia o wiase bia suwe ni ngwase ade obi de be kam na afi ensa mountain pa se bible no kire se ekututu di ababone no ne nyame ka kire wo se mamu ntutu munya na se ni nyina ni boma na baso bere ne mo no ene be hu papa no ene bone no na se Kennedy ewu se na aba wo power eno nte wo se asofo bi asofo bone enti nyame ntimi tutu omo nyame ntimi ku omo nyame ntimi bo ni fra nyame ntimi fa so ko to mo so ma omo djuma ba wiye ne mo ono na betimi tutu bone na ewo nyame djuma no efirim asane so awa Ghana ha be jai papa dia Kennedy oni sa to ni ni sa won no ba bia no oni bi so da no de ewu na sa ta na wo se adente na sofo na amfa na anko court no Kennedy na kachire obana na okachire papa ne so mpele na otumi na ya Kennedy na kachire nipa na se omo wa ban okay o se ya no se Ghana mra wo Ghana no Ghana mra ni ho Ghana ha da bi tumi ne wa ha I debate so much is so much so first time you are subscriber to us now they don't know account so no upload me to pe only first person here was every can ebusia Prophet Nigel Gazy e the ensem aba to dwa for honorable Ken akopel ko Agyapong ni nsem ni na watch say esan enema bi ni ese bi a honorable Ken akopel ko Agyapong etu di ti a no Prophet Nigel Gazy no e ha ni ye pan so no de say honorable Ken akopel ko Agyapong pa bi na we dey say obe na asem won pe na asem ne pe na asem china fe so ko ko mu a wodi editor honorable Ken akopel ko Agyapong ko no nko na nka nyame ayi no e de afi ho amane we ene ensem a Prophet Nigel Gazy e de abeso abonte a Ghana fo bi e kyerese ko ye difo wo ene ya na e kyerese ya fa bi kyerese ko bia ye wade na se aye wo ya na se wan pa ka sofo de wo se wo de kyena aba abonte abeka ne se na sen e na wo pese wo bi so kyerese de no an wa ye se Bible kra se Yesu Christo ka se de won pese obedi ne hine no ye fa ne ma ne wo twanity it is honorable sorry what Prophet Nigel Gazy so dia na de won pese obedi na sofo de ne dia na wo ditia na eno ano no ene mensa ka odifo Abraham ewo menche wa ha en ba betwe nkomo mensa obre no mensa so be kam won ya odifo akwa ba na fi ya so enkomo ne so munya ba ka se me joso papa bibi aboko wonim se ade nya atese na metimi nantese ya na otwede ampo Nyankopon de basa mo den atom so bibia da din bako ere nyame ase odifo Prophet Nigel Gazy ne nsem wa ba beken nsem no tie no gye ne sen me da so otwede ampo Nyankopon hira wo nia ba e ama the friend say too much TV T4 ene mo hwafo nyina na ansa na me baso no me mani party ne ma se wo ewiase ne asase ye nam so ne se okay e braso e wase ye manyame sunsun ne nyame ya ho den atoni pa maso mutifo Abraham da me kase me tia me nkrofo a omo tu good takoms bongo so Christian mo ne nasefo wase makama wo sunsun nyema aye good akwankyere ene krata hutumi se wade ya dom na obi wasa hawe mu a oma one me mbompo poro awade be faso na waye na num nyampon ade aman yemra say share Revelation chapter 12 verse Revelation 12:7 eba okay na bonsam ai fe na Satan wo wadada na one Nyankopon eye baako na bra Satan si ase se watake Nyankopon a time ebeda one Nyankopon time that Satan ne Nyankopon tem okay Revelation 12:7 na sofo no what's your friend say Prophet Nigel Gazy okay Gazy me kai so mrebi na kendi e take no
kansam egunu so na twosam kanse do o say yana wiasefo na kristofo no courtroom bia ene o nyansa o nim nyansa o mutimi court sa court ne se Yankopon se fa bone che nti se we kristo ni na so obi ye wade a o krampe kora na fa che na God himself Yankopon na nkasa o te soro no o se so obi wa tere mo enne na ofom tere ne ekwahwe ekobone mo a awade nka ne tere ne bi ana so ofiri bone mo enne na okotene ne mo a awade nka ne bone ne bi sofo make gezia nanjo gezia eyo obi a se no opekere di asema kere di attack no na nipa bia o wiase bia na de bia o wiase bia suro ni ngwase ade obi di be kam na afi ensa mountain pa until the Bible say dimpanya sene ahonya de se no la cruces 10 mo fie 1000 na one day ya chele sene aw roba mako wia obi a bekasa na korono na no de atoka ase no ene korono na no de asisi fie no ene no nyammi sa yeye na wo mu no biem okay na ma me Kennedy men ka se bi chere Kennedy wo Kennedy on ni kwan se wo be gina so the president edi odi for dentia Kennedy was eduma oye ni okoye journalist presenter odi for dentia wo kanisa se wan ka so be kana kore nyame ni na kore okay na tiefo na hwefo hweme ya won be hu se obi person di president yanhwe yewura nanado ya wo firi so ansa na jo mama dai ta na oteso wodi na temo a wa ese odwan wonte okay so ono ababa be ye ni di atem de ho oma so bi di na tem say ye na ya wonte o firi o mine o da o jai president say ye to aba no okone be bi no what ne num kasa bi then and they want to send for ye na ko betimi aba be kasa eyi ne ho ano uti amma na nado kura de meme NDC ni nya MPP ni okay ba na nado ma be penasem in that way okay sa ono mo ma pen le no kure wo ha ono na ya ka to ho ma pen na nado asem wo sa de wa ye se wo ye no so no so na o pese wo ye wo denyo fine ebi kwati ni te o ko ba bi wa kwada wa boro o ko no wi ento te domo ni ma no oda on bande cut nsem bia nya den emfa ho but Kennedy on fata say ya to abayi no because the attempt na mo ana attack no so e doso say enya sa so for no kwa no attack no so attack Bishop Daniel Obini okay afa duru ba bia o pe say ya to abayi no be gina the leader of the MPP no na afa was san na chi say ono kora ne Obini if you kuru baako na sawo ko no kora no Obini kora ye na busua odi for ye hwe abra na honorable kana kompe kwa Agyapong edi sa adwuma no ebi mo kora ba be ka se ade a honorable eye because o sanity aba nyame adwuma nim because na woni nyina di adanse se asofo ebi mu bi wo hono mu a enioma wo mo ye no o mo bu nipa fa so o mo de nyame asem no ebo nipa po ni ade enti sa bre no eno ma ne honorable be ye ni bi kire se ebie nipa ni bie ni wo nyame som ho pa mo mo se na asofo no bebre wo mu a wo mu di nipa na bro ena se na ye kan ye no ye pa afase ana prada fisapra wo ni afase enti se honorable kra be ka sansem no na se wo kan gu prophet na jogezi so na se wo se ensem no enye no kra adeti na wo sa bre no wa fa nkokot na ene no so obesori asia amen chawade Bible say enkofu bi ko dua ba bi no mo ja ho koda na dwo enkofu bi be dua ba foforo ye de e fry ababone na efifin mu na no mo se no ababone bi ayere abe fra nti wase ye select ni tutu mu ye de efifin sai ne Yankopon ka kire sa afo no o ma ni na mo munyine na so si asesu tu bone na e fra wo mu no
efiri ma papa ne bɛyɛ de betu bia ka ho enti wonji ni se Kennedy ye na adwe so o tu bɔne a ɛwɔ nyamsom no efiri mu no anam no so ama papa koraa na ɛka wɔ mo okay wonji ni sa se Bible no kyerɛ sɛ sɛ ekututu di aba bɔne no ne nyame ka kyerɛ wɔ sɛ ma mo ntutu munya na sɛ ne nyina ne bɔma na baso bere ne mo no ɛna be hu papa no ɛne bɔne no na sɛ Kennedy ehu sɛ na aba wɔ power ɛno nte wɔ hu sɛ asɔfo bi asɔfo bɔne enti nyame ntimi tutu wɔ mo nyame ntimi ku wɔ mo nyame ntimi bɔ wo nifra nyame ntimi fa so ko to mo so ma mo dwuma ba wiye ne mo ɔno na betimi tutu bɔne na ɛwɔ nyame dwuma no afirim asane so awɔ Ghana ha be jai papa dia Kennedy ɔnyi saa to ni saa wɔden no ba bia no wɔnye bi so da na ɔde awu na saa to no na wo sɛ adente na sɔfo na amfa na ankɔ court no Kennedy na ka kyerɛ ɔbaa na ɔka kyerɛ papa ne so mpɛle na ɔtu ne nan no Kennedy na ka kyerɛ nipa ne sɛ ɔmo wa ban okay o sɛ ya no sɛ Ghana mmara wɔ Ghana wɔ no Ghana mmara ni hɔ Ghana ha da bi tumi ne wɔ ha odi for the intina ka sa mmara wɔ ha mera okay mema John Mama ne tso sisi ya John Mama no ko di president na hu sɛ me say Ghana ha no tumi ne wɔ ha a wo di so ba mmara ko so wɔ ha meba okay yewo bibi a yefe the traction maka kyerɛ wo sɛ me ye wo si ye be chiw ne abusa wo sɛ die ne ba wa adwen mu a wo ka sa meboa okay na NDC ni be ko ka kyerɛ obi sɛ me be to wo ba bia wo wona ka be to aba foforo awo wo pot ayi so mo ye be to aba foforo na sɛ ye ansa na be to obi aba foforo no sɛ me be to wa be to aba foforo no ale me si adefo ntimi mfra na musa ne sɛ ene san ho sɛ ka wo be kunu ana nipa ya to aba yi no ka wo be tu so ade at once ana ka wo be twa na me na ka wo be body tuo okay me ba wo endi so fo na tinya ya sa ade no then die na kyerɛ sɛ mara wɔ Ghana hwɛ sɛ bia obi ankology complain ye why na person o ka de fa minority leader ho minority leader so e wɔ Ghana o te asɛm no o hye dan fa formal complaint bi ankoye enti police no be den wakochi nipa na yenko yakwachi akwawi papa wi a yakwachi na aboro nyen why na call local complaint okay ni busaw yakwachi no wote na radio so no kaaye meboa ana yakwachi no se de ba ko so te kuro foforo ka se okay say no wo ye say wo ye koromfo wo ye say no ya tinya kwakwache no meboa why na suma ma yakwache no na entimi busa wo ba se NPP ni kofre NDC e kofre police abro police for means NDC no wa ban mama ye te o man no mama na kore ni adwuma na police for means NDC no wa power e be ye den so ba command police e kwache sa nipa no a o metinya sole akọ okay ntina ye nim se tumi ne wa Ghana ne mara di Ghana nte se wo ye obi bone no o petition a ate na buy ba no akọ reason ntina ususu se prophet Nigel Gaze one fa ono aboka na popre ko Agyapong anko court sabre no eno tia sa ka mo police ni be na so nkote judge bi a okodi na tam say useless judge judge for paying for catch some marani ho so udi judge ba ko atama what did the old judges no enti yen kwache na mara ye ko wo se de wo so yare after long last o yare na akire no wote ho ase bi se ya sa akire bi okay senko owa oni abante semme ana me mako ka kire judge se wo ye useless ana police for suma a judge na suma police se ya meteme me ya bedu na se me yare mo san ko ana mo o minor nkasa na Ghana kuru dua wi mu no o ma se no me Abraham say and that's what the NDC mo and that's what the MPP mo o ma se no odi for yenhwe prophet Nigel Gaze nyame difo asofo ise ba no odo amo na mo preach church say o unwa ye wade afache no Yesu Kristo kra ka bi o se fache ne mpenso ahodo nso enti se edifo nyame sofo na obi aye wade wo se ade na nipa ne de aye meninti no
me fan channel saa de ntimi mpeni panasem na me mpena asem so da enu ntimi kwa mkukwa bia me bo paye di tia ne se nyame nyini firi ho enye statement mu odudodo sasofo be kasa onye osoro krante kora na atwa so suma na ekwa Kennedy so ma me nkyere wade o se yesi nyame de bone che nyame de bone che nyame ye ne sei no ente saa ewo ba bi yem odifo nyame mfa bone nche bone no anyame de che no enie okay Bible say the oni papa no oye bone no ye twa no perepi na de oni na waye no ye twa na ketwa bi Kennedy enim say asem na wo akase wo kot ni radio so e ko ka ho asem no enye da koro enye da mienu enye da mensa wo sin so enti obia so won talent ni vision ni future na da che nyankopon de amane say on be ye ho adwuma eye nyamedwuma so fe yi enti time obi ni time Kennedy ye na sa ana na so ni gu ya anka the vision and the talent and then the future no an qualify na say okay ye musa sao o person kino o person break na da o good of you good ani mo ase but progress so kasa asem ne say so bi sunu wura obi som ne wura ne so bon korono a enko ka kire ne wura no na wanyine ndi amana ko bodu ya ma wonu se ade ye efia ya wanyine bi o nyame de inta ntina Bible se boni ai inta no enye boni ne de ya dana de ne ya pe ho aso twe enti se sofuna fom korana anya wona abde ne betena badwam agu akalensem okay mama kan second Samuel chapter 11 David fom kofa yori anyere nyankopon suma odifo ne kan se ko kan ntasem okuku anya se ko bodawuro David wakofo yori anyere emo bia nto Israel an kamra wo se ka David bechi yori an o ye nyame difo na atweneti enti so bi fom ana obi eye enfom soa aya na mra ni no so de no kwatena radio so because of Moaban because of me say ntime cheme hwe I was so bompa ye kopim say nyame anu nyambe da di wo one Kennedy entem na saa no nyam no na dead say honorable ntimi meye ne opese wo ye no ana bibi besi ama ye hu say ne be dead no eye me Abraham okay no wade am target me be to den guase to me so me wo de me hwe guase na de man no nyankop Satan commit Revelation 12:7 no nyame hwe hu se me nku me mo me ndi watem ba ba bia me won de wontimi tana obie enti sofo na be hwa hu se de Kennedy de kwatana the TV station so e so pa na se fire no enti punishment we na me pese e kono so okay utie e me Abraham ade na me be ya won se na mo twayare ya kama uje nipa wo kasa na wo twa ana slow no one know I say now then na next time udidi obi a oye nyam nyankopon wo wo mamra say di for Ezekiel 28 verse number 3 down wo se so obi nyam adwuma na wanya na tin ne so a Ewade be suma ananafo krante anya adwuma na ye ya no nyese ehie nu ye na se de ya akasa ye po okay so we di amam to punishment wo nyam adwuma no mo se wanya ne yi a waka wase o se de odibia ye de meton nanto oye meton sobolo meton yesu moja o se de odi kan zekaton is that number 3 obi okuta pentre enti punishment na kasa o so nyankopon wa twe ama obi a ofanya mi adwuma no omfa ne kwan so owi a wada kirem de wofanya mi adwuma na nya ono Ewade di no le ye no wanya nyame foforo nyame wo punishment o de ma wo enti sofo no nya ade a enya nyame mere so o de manwa okay nyame de be to no so anya wo na obeko nti no se Bible se ko ne nyame ko mo nya ko mu e ko ne me asaf Exodus chapter 14 verse number 16 o se ko ne me asaf ade nyankopon ko ti Kennedy na ba mo ba o kasane nkola nketenkete man kola bi timi ko dina tem se wan no se me twe all that place no wan no e so nsuo te se mase no di fo ya no we fran ntuma kakala me mfra de ntuma mane di atem na mo ko mane na aka de o mo ka na esem so me kan sa baba ya di kwa do timi dina tem a e de akoma na se kama ni nyina ya o kasa doso a ana sa ni me nyina ya de eba so o kasa no so na ye boy timi ya sa
and a mrama quansam conum cochini pano. Yes, for it's in an asana yebisasa or dono a way a bread benny a dow duety, what do a nye jumana. Psalm 105:15. So don't touch my anointing, I do my prophet hand. And found some coming, the Amenia Copa Serrano. And no now can ever be one Yamiasra Obia, Obua. Something can't me, Genesis chapter 16, verse number 23 to 24. Or say, Jelala, say me, shall baby, and to me what may so nipa biara. Nipa biara na yɛdan obi a ɔnam na bambo biara nya dan minimum okay and as soon for bi enka no wo se me kyerɛw ba bia me tumi ne wa me so nipa biara that means that time na something yɛ nipa soronko bi enti wontumi kwa kan kyerɛ something sɛ wo nipa te sɛ wa na de na yɛsra wo no a wo ne yɛsra wo that bi wo se nyankopɔn se me hu makɔ de na me ne me wo nkonkoro sra no sɛ me musuo ni bi ntumi nya dan ensisi no enti wo nipa bi ho anyame de na yɛ target ama ono ani to me so we na me person be say nipa na ye enti what start so attack nipa na nyankopon na attack no enti and the spiritual realms no obi na no kan no se ba so a bad straight odifo na wo kan say because also vengeance of the Lord I say onyame na da kokon ne de mayi enti nya de enti na difo nka wonya kon fa ma nyame na ono ade connection nsem me da say kon na ye nyankopon kon no odifo na bi na no nyame nko okay enti o ka kire Moses say baby, Exodus chapter 14, verse number 16 to 17. Was a Moses, a brother man, Yakuna Casana, said over Casana, Sana Mera, the mayor. Jenna Crown, a Puma, tell a Pumanus one, tell me a Yamin yet. Okay. And also different Casa, Yamin near Jumaya. Or Casa, no word Jumaya. And to give one a cat a deal with my tip was the error and media and the most Exodus chapter 12. Or say numbers 12, sorry. Number 12 or sena abra eron kasatia Mose no Mose bufui na Awurade so bufui this a Mose bu onfu anka Awurade bufu sanete ente die obi ye sofo na aka no sa bufu no obenya ente obi e wo so ye nyame difo na ode wo sa wo ne se on sere nkere o Yesu Kristo kan so ye bona semia ba ko ko twa no poa ba ko se man twa na sa poa me ko no de nkonye mfum so ne marato obi aye eye me no mienu nte ene masa de we ban so Yesu kan de asem o sa ampare wo be kam wo paradise me boa de o twa no ade na wan fa na nkoka okay that me wan fa na bona ya nya dan anche no that mo sanity nte so o attack so ba ko pese Ghana no be leader ma ye hunu super ma me nkere wa de bi wo mama or respect asofo okay akufo ado buy no respect asofo Kennedy on respect asofo Samu never and just omo fa kweti kwan so eye nyamedwuma no na oni wo problem na emomanya so oba na buy no na agra da fa kweti kwan so kom e twantoro de na o kare kire no wotum na e kwache no okay adu obo buy say wonder woni enipa ne bi se de o magimi fa e kama o musika koma oba na ti waka dabi meba dabi enya na kana okay se meto se me kana sisi se me pese me kuwa na kene ni frame so Abraham ku sister na jam eno wanya ade bit ma bia sachira Bible se wan twi pa no so a ohunu onsuro ebona hu enti ade na oye no nipa ne bi agi na nipa ne bi nim nyansa e wo judges enye nyina enti na Nyankopɔn ka kire Gideon se kan dom no kɔ nsuo na niwa agimi fondo mo no betua no na nyansafo de mo sabe bom no manoma no wa to mo chia se akamfre fre kire aba no wonya nyum ana na nipa 10,000 no yenya nipa 300 no mo yenya safo yenya nipa 9,700 no mo yejimfo enti Ghana no jimfo do to Kenya ntafo it's in the Bible eno do we kasa man kan ya nyeme if you trust someone na bae enti gade 10,000 eko na nyame se nyansafo wom ajimfo wom enti so na nyansafo no na so na ajimfo ye so na ye na ajimfo ye 9,700 na anyansafo ye 300 mo go Israel man that mean na enti na ma o man ntimi dane nya papa because ajimfo no do so sana ni mo funu ko na ko man so enti wo no bi te trotto num so baba o tutu na gata ma pam ana fam pam sister ale na wo fam to car na ye pride akogo o froko no ha o se jimi no odoso enti obayawo sa na wi ase ne tie
enti se wonim se jimifo no dɔɔso no okay monkɔ kyero police monkɔ fa no mra na ye wo se adwuma na ɔyɛ no on betene anim ha no yi sika no nkyere yɛ okay na ye wo sampa ɛyɛ real meboa na no na me hwɛ akɔbe yɛ sɛ fɛ na malanza o filter malekuro bi yɛ fɛ o diale na wote ankora na ode kohyia no hwan hwan gum no de ntoma akata so ne wabie ne sika yɛ ma mama wote ho yɛ de John mama wote ho yɛ de de so obetimi de kohyia mienu egu ankora no de ntoma kata so ne obie ne sika yɛ ma come de Ghana for ada na wo mama won 10 billion man 100 billion no for ankora mako 10,000 see flash house say you no kore de ya meba o no man dan sika chama o man no na mo kwasere na man for sika o different nations that means what to show o man na koro ene sa koro no ketenkete we kwaso na mo se mo bu o man a meme Abraham nyansa ne bia nyame de ama meka ni pastor ta ni pastor 300 no ho me to hwe o man payifo na ho se o mo no o mo nya papa wo nya kore Abusia yene Prophet Abraham any din komo no mesre se obeja comment e wo comment section ho dia ma na afi we me subscribe button me so too much eja kai so wo de be no be ka ho sa no upload me to pro the first person ya wo sa ebedi kai all the social media platforms so ko wa too much o subscribe no wa like it no wa share no wo me bi so enyi bi ahwe me din e the dark gold ye be se share